ntakina. Ntacyo reba na kibonga wa NEVA ukuntu umwitozo wa gisirikare afatira mu mirima y'inyanya n'ibigori. Kuba bayoboye n'umugabo wagafashe mu kuryoshya ibiganiro nako gukina mu bikomeye nako mu guhagurika avuga bugace yisubira. Ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye. Niyo mamutsi nanje ingabo mfise bashe. Sha. Iyo abari batsinga ingabo mfise. None se uretse kwa RDF ifite abasore b'abasitiyo bazi kwisiga no koga bakamenya gusirenga ku mafoto, rata ubona babasha kurasa bagatsinda. Ngo abasuda w'uBurundi ntibasa neza, ngo ntiboga, ibyo se birabara epo baramaza. No Kabarebe na NEVA se baziranye bahu, reka nawe urabaza, manuka kuri 5G tunyarutse. Rwanda RDF zakuzanyagaho na UPDF ya Uganda ikisangane muri Kongo, bararasanye uburagica. Umva se ahubwo uziko se wese kurwana intambara batateje se hari ikintu z'abasirikare bamara? Ni ibimashini by'abanyapolitike tu barwanda ibyo batazi n'ibyo bazi, yewe kenshi nta n'inyungu baba bifitemo. Gusa ntukabagora batekeresha ibikomeye kuko basinye kuba imbata z'abashebuja. Kutubaraga duke benshi ntibasumba nzovu, uzabona uniforme ibaruta. Wabyita inzara, wabyita kwanga gusesagura, ibyo niwe bireba. Gusa ntuzabamenyera bakunda igihugu sana. Mu mafoto y'icyatsi cyinshi kuri discipline igaragara no mu mafoto bakeye nk'imineke, basa neza ntiwikange s'abanyamerika. Amateka yanditse mu ntero zigizwe n'amazina yabo ni ikibazwiho, bapfa nk'abazarendo ntaho bataniye n'inkera gutabara uretse kuba basukuntu, ahubwo ngo baba banashonje. Intambara ya M23 na FARDC bayitsinzwe batarayitangira. Ubundi iki gisuda c'uBurundi n'umugabo w'ingabo wacu General NEVA ni bwoko ki? General NEVA yivugira ko abarundi ari ndwanyi kuva kera, atabanyarwanda Kigali yabo badukereza amasaha make nako abareka tukaba tuvuye mu kirundo twageze mu rugwiro, mbese twanamaze kwica zo dushaka ku ntebe. Kandi ubwo ibyo byaba twamaze kohereza Kagame n'uwashaka kutwitambika wese mu nda y'isi. Nakubwo ni mwijoro. Burundi Army, Burundi National Defense Force barwanye he? Batsinzwe hese? Ese koko bafite ubushobozi bwo gutsinda RDF cyangwa ni bimwe byo kwivuga amahomvu? Uretse ko bamwe bemeza ko ari icyo bakiba gishikanuza General NEVA, ngo akunda kurota nabi, akarota Red Tabara igeze ku muryango w'inzu ye akisanga ari kwishinganisha. Ati burya rero Red Tabara nidutera muzamenye ko ari u Rwanda na RDF. Naho Kenesati va ku Barundi kuko burya imbwa y'ikigoryi yabyutse ijya guhiga inzovu. Sinzi niba ko kantu kagucengeye neza. Kurundi ruhande mu mpuzankano ziryoshye akarasisi bakarusha abazima n'abapfuye, ibyuma bibahanura ibisasu warabyumvise nawe se? Afrika yose irabazi. Bakuye Obote bashiraho Museveni, bahagaritse genocide mu Rwanda, bakuye Mobutu bashiraho Desire Kabila, bakwise inshuro ibye byo muri za Central Africa, iyo za Darfur barabumva bagasubirishamo. Ngo nkwibutse akazi gakomeye bakomeje gukora muri za Mozambique. Kaboderi gadosha ni RDF, Rwanda Defense Force. Bakora bate? Bati turi intare kandi tuyowe n'indi ntare. Bati turatera ntiduterwa. Bati turirinda kandi tukarinda abaturage. Ubuyobozi bwabo ntibusahinda. Mbese RDF ni umurokotera kure, iyo wegereye urashya urakubitwa. Aba ngo nta sasu ryabo ripfa kugendera ubusa. Babitojwe na Afande Peace, kandi ubwo wera umusivile Afande Peace ntawuzi. Waba umuswa wayoberwa naso. Ni papa w'igihugu sha, His Excellence Major General Kagame. Ni perezida kandi niwe mugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Amavuko yazo zitwa intare, apana izasarambwa. Oya, izo ni intare z'u Rwanda. Honor, patriotism and valor, iyo ntero ibaranga. Mu magambo atatu yonyine bati kwiyubaha, gukunda igihugu no gukotana. Ni inkotanyi nyine, inkotanyi ntizitinya gupfa. Wowe bateze impamvu ubundi uhumbye gato, nta nisaza ubona, niba bisana. Turi kuri RDF ariko ingabo z'u Rwanda, nguvu ya ulinzi ya wetu wa Rwanda. Ubundi mbere y'94 igisikare cy'u Rwanda cyazo cyitwa FAR, no kuvuga Forces Armées Rwandaises, mu Rwongereza Rwandan Armed Forces. Iki gihe hari kuri manda ya Kayibanda na Habyarimana. Leta zari zaraheneshejwe n'amacakuri mpaka zitoroshe muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Subwo waruzi ko mbere y'igitero cya mbere cy'inkotanyi muri 1990 FAR bari duke cyane ku buryo batarengaga 10,000. Ariko aho Habyarimana yumviye isasu rya Rwigema ritontoma nk'urusaku rw'intare, yahise yishima mu bwanwa. Nanjye ndatukana nyakubura intebe nikuzimu se ubwanwa yabuturuva he? Yisatse urushinge umujombye araheba, nuko gukurura bya bitelefone by'imigozi ngo hamagara ipari. Ati monchereza mwe mwanyohereje some boys please. Nuko mitera amwohereza abahungu 1000 ngo baze gutoza 20 by'insoresore cyarimwe. Wabituye neza. Iyo FAR yahise yikuba gatatu igera ku 30 mu gihe cy'umwaka umwe. Sinzi biri kumva ubujije hano.
wumvise inkotanyi niho zizira zamanutse za Kagitumba zinjiye ibirunga mu miho nyinshi cyane gusa ziranga zirakotana jenoside zirayihagarika zigarura abanyarwanda mu Rwanda ari nako zibagarura mu Rwanda. Aba rero bitwaga Rwandan Patriotic Army, which was the military wing of the RPF. In late 94, the military was rebuilt and organized as Rwandan Defense Force RDF. Ndavuze ngo RPA niyo yaje kuvamo RDF nyuma y'94. Genda gake sasa iyi tiriyo itanyeganyezwa ubutatu butagatifu Imana data umugaba mukuru wazo ni intare nkuru nk'ibisanzwe Major General Paul Kagame. Umwuka wera ni Minister of Defense, uramuzi se, yitwa Juvenal Marizamunda. Naho umwana w'Imana ukora ibitangaza ni CDS, Chief of Defense Staff General Mubaraka Muganga. Umugabo w'umunyamahoro nk'uko intumwa y'Imana Muhammad wa Sallallahu wa Salamu abimutegeka, ariko ntakunda agasomborozo. Nk'ubwo uyu niwe wivugiye ati umuntu ufite ingengabitekerezo ya jenoside nta mwanya afite muri uru Rwanda. Ati kandi buriya icyo twe dushinzwe ni ukumwigizayo, nicyo kiraka cyonyine tugira. Numubona ujye wegera kure. Naho se bene wacu bo hepfa ha nako munsi aho bite byabo, uretse kuba bayoboye n'umugabo wagafashe mu kuryoshya ibiganiro nako gukina mu bikomeye, nako mu guhagurika avuga bugaca yisubira. Burya ngo igisuda c'Uburundi nta mikino da, ni Burundi National Defense Force, mu Rufaransa ngo ni Force de Défense Nationale du Burundi. Ngo nabo karindwanyira gusa iki gisuda co ntabwo cyagaritse jenoside bizwe, uretse ko ngo binugwanurwa ko hari igisa nkayo cyabayeho ubwo abahutu baho bamarirwa ku icumu ibintu byahagurukije CNDD-FDD kibuno mpamaguru mu kwihagararaho nk'abahutu. Gusa ibyaya moko ubanza ngo bigikomeje. Umviye inkuru Burundi the army in crisis, 2 years on the Burundi crisis shows little signs of resolution. Political and ethnic polarization are now tearing apart the integrity of the army, long seen as the primary achievement of the Arusha Peace Agreement in 2000, which brought an end to protracted civil conflict. Aha ku itariki ya 5 z'ukwa 4 mu 2017 icyitwa International Crisis Group cyemeza ko kibizi neza ko hari gucikamo imice bishingiye ku moko mu gisuda c'Uburundi. Uretse ko jobundi NEVA yabihakanye, naho ubundi amakuru avuga ko ngiyo NEVA agiye guhitamo bajya muri Kongo kurwana, ngo bahitamo abatutsi ngo bajye guhitanwa n'abatutsi bene wabo, ngo bajye kwicwa nk'inda, dore ko amasazi atabazwa nk'ibyo bakorerwa. Naho ngo abahutu ngo abohereza muri za miso za UN kujya kwiyorera ibifaranga by'abazungu. Ibyamoko yabo ntibidukereze yemwe, ahubwo umugabo w'ingabo ninde ni General Evariste Ndayishimiye. Naho Minister of National Defense and War Veterans yitwa Irare Tilbert Mutabazi. Ngo CDS wabo nawe mubabwire sawa yitwa Chief of Defense Staff General Prime niyo ngabo. Abagabo batatu rero ko mbagutondekeye nibo bisuma mu Burundi. Nk'ubwo se waruzi ko ngo ifaranga Kisekedi yahaye NEVA abo bagabo babiri bonyine ngo ari bo bonyine basunukije amazuru, ahubwo ngo n'abasirikare barwana ubwabo ntibabaza uko byagenze. Ingengo z'imari ubwo bagira se umva ntibita ku burezi oya kuvuzi wapi, baba bakeneye kwirinda. Ikibazo ni babirinda nde, ahubwo menya ko abaperezida bashora amamiliyoni mu bisirikare kubera ubwoba. Katubyogoshe gutya. Military expenditure in Burundi increased to 147.3 USD million in 2023 from 101.4 USD million in 2022. Bati ingengo y'imari igisuda c'Uburundi cyakojeje ni miliyoni 147.3 z'amadolari muri 2023 zivuye ku 101.4 mu 2022. Barongera bati kandi military expenditure in Burundi averaged 38.48 USD million from 1962 until 2023, reaching an all-time high of 147.3 USD million in 2023 and a record low of 1.0 USD million in 1963. Ngayo nguko Burundi bwakoresheje miliyoni 147.3 mu 2023 ni miliyoni 150 z'amanyarwanda. Marundi ho ubanza atanabarikandaka ngo ni menshi sawa ntacyo uramenya. Ibaze ko abarundi bashe ibyo miliyoni byose kandi bifitiye K47 gusa, ubwo se ntacyo wumvamo. Ku Rwanda rero hitukwa kenshi cyangwa ntabwo wumvise uburyo dusama ibisasu za Rubavu na Rusizi. Iriya system yabisamaga yitwa Iron Dome, ni system nshya kandi yakozwe n'abanyamerika n'abahungu ba Mungo muri Israel, ikoreshwa n'ibihugu birenze gusa kuko abayigondera n'imbarwa ku isi. Urakina wowe nujya kubara ingengo y'imari ya RDF uhagurukire muri za miliyoni 200 z'amadolari. Intambara barwanya
wese kurwana intambara batateje se hari ikintu z'abasirikare bamara ni ibimashini by'abanyapolitike tu barwanda ibyo batazi n'ibyo bazi yewe kenshi nta n'inyungu baba babifitemo gusa ntukabagore batekeresha ibikomeye kuko basinye kuba imbata z'abashebuja none tubapimire kuki kitari intambara shyira akabuno hasi nze ngutaturire kuva ibisirikare byabaho ninde warwanya intambara zikomeye ninde warwanya nyinshi wowe icyo ukora ni uguca urubanza. Tubihereye ku ntambara za mbere y'abakoloni ndavuga ku bw'abami ngira ngo urabizi iyi mvugo yaramamaye baragira bati aho bagira bati uwo rutakuye umutima nuko ntawe yagiraga. Aha niho Jim w'ubwonko tuzira rero nibyo ntabwo wibeshe guhitamo Jim w'ubwonko wahisemo neza. Dutyaza iminwa yacu buri munsi ngo tukuryohere amatwi, dutyaza iminwa yacu buri munsi ngo turyohere amatwi yawe. Iyo mvugo rero yamamaye mu Barundi n'Abanyarwanda bo hambere bemeza ko u Rwanda rutakuye umutima burya ntawe yagiraga ngo yagombaga kuba yifite ibiha gusa. Umenya impamvu NEVA aba yikanga imirindi buri kanya se? Kankwinekemo gake. Aha ni igihe u Rwanda rwigeze gukubita Abarundi inshuro nyuma y'agasomborotso kari kabaye kenshi. Nawe se u Rwanda n'u Burundi nk'abavandimwe bigeze kwemeranya kutazarenga akanyaru mu ntambara. Hanyuma Abarundi mu bwenge buringaniye bagira baranga babirengaho bagaba igitero hafi no kugera Nyanza. Gusa ngo ibyabayeho ntibazabyibagirwa. U Rwanda rwarahondaguye mpaka iwabo. Nibwo umwami wabo yahise agira ati yewe u Rwanda rutakuye umutima burya ntawe yagiraga pe. Barakubiswe bagezwa mu gihugu mu mbere ubwoba no kwisura buri kanya burya si ibya none baburetse. Katuve mu mateka tuze bugufa ahubwo jenoside wayumvise RPA yarayihagaritse ikubise inshuro babandi ngo ni abo ngo ni fari babyara Imana kandi ubwo hari mwe gukuraho igisiribo Obote bakicaza Museveni ku ntebe. First Congo War urayizi? Niba utayizi iyi ni intambara yashorojwe n'umukambwe Museveni hamwe na Kagame yo guhirika cya kigori mu mbuto. Iyi nayo RPA yakubise abakongomani n'abambari babo bose mu mbuto avaho ku nabi bicaza Desire Kabila ku ntebe. Naho se second Congo War niho ruzingiye the African Great War, the African World War, intambara y'isi ya Afrika yashojwe na Kagame inarangizwa nawe. Nituvuga Kagame kandi wumve RDF uba kuri Jim w'ubwonko ntiwakwirirwa ubaza ibya Desire Kabila wihindutse Kagame na Museveni twabigarutseho kenshi. Muri intambara rero niho hazira indi yiswe 6 Days War hari ku itariki ya 5 kugeza ku ya 10 z'ukwa gatandatu mu 2000 ubwo ingabo z'u Rwanda RDF zakuzanyagaho na UPDF ya Uganda ikisangane muri Congo bararasanye uburagica. Umva se ahubwo uziko se Human Rights ivuga ko muri iyo minsi 6 yonyine gusa igihumbi bahise bavuga ati yihuse. Ndavuze ngo bahise boherezwa gusuza mwene Maria ngaho yicaye buryo bwase naho ngo 3000 bose barakomeretse. Disi ngo bagendera mu tugare abandi buzuye inkovu nyinshi niba batanapfuye yara. Ese ubundi burya intambara zimara ikibaho nge simbizi. Tuza kuri RDF ntaho turajya. Intambara z'abacengezi warazumvise Gisenyi na Ruhengeri mu Kinigi ibibwa byabyara Imana ngo ni ex-fan n'interamwe bamaze gukubitwa nk'ihene bahungiye muri Congo kwa Mombutu cyane ko Mombutu yari mwene nyina wabyara Imana bombi bari nk'abana babiri. Bagezeyo rero bashinze icyitwa FDLR n'ubu ngira ngo uracyayumva. Muri za 2008 rero yagize itya yigabiza u Rwanda ngo iragarutse. Gusa RDF yarayivutaguye ku buryo n'ubu iyo babitekereje bashigukira hejuru. Urabiza ariko FRN ya Sankara na Rusezabagina nayo burya ifitanye isano na FDLR. Iyi nayo ntizibagirwa ibyo RDF yabakoreye muri Nyungwe no mu Kirundo. Sha ntuzakine ntaribagirwa se ahubwo Central Africa RDF yarabacungwe n'ubu nibo barinda perezida wabo. Naho se Idarifuru muri Sudan ngo ntabwo uzi ibyeho byo muri Cabo Delgado ibi RDF yarahageze bihita biyamanika barabihondaguye. Yewe n'ubu ako kazi ngo karakomeje. Abarundi n'abarundi kazi muraho yemwe ni munyihangane intambara za RDF zari zambanye nyinshi. Sufana kandi kuko intambara zose RDF yagiyemo yarazitsinze mwana cyaze RDF ngo nta sasu ripfu busa uko rigiye risigarana umuntu niko inkotanyi zikora kabisa. Mwemurese n'abashinga ntahe barwanye nyinshi sha gusa wenda kuzitsinda byo nindi nkuru yihariye ariko ndaje mbabwire uko igisoda cy'u Burundi canyu kitwana mu bihe binyuranye. Iya mbere ni Burundi Civil War. Ababa hano kuri Jim w'ubwonko twabarabuye nako twababwiye ukuntu General NEVA yashize hasi karamu akegura imbunda akajya kurwana uburenganzira bw'abahutu b'Abarundi bari banegekajwe na leta. Nuko yinjiye muri CNDD-FDD mu mashyamba ya Congo. Aburetse ejo bundi wumvise NEVA avuga ko aziranye na Kabarebe
yari muri interview nabwo yavuze ko azatera Kigali anyuze mu Kirundo. Kabarebe na NEVA se baziranye bahu, reka nawe urabaza. Manuka kuri 5G tunyarutse. Intambara ya mbere ya Kongo n'iya kabiri Kabarebe yaraziyoboye muri Kongo. Icyo gihe kandi RDF yari mu mashyamba ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Aha rero bararwanye ku gisata cy'u Burundi cyarwanaga ku ruhande rwa Kongo. Intambara zombi za Kongo babaye bimwe byo kwishinga umugabo mbwa mugahundagurirwa hamwe. Ahubwo se ugira ngo iki gihe sibwo RDF yaciye muri humwe igisata cy'u Burundi kiri muri Kongo ikabigiye kukaba Bujumbura. Urabizi ariko ko Kabarebe yabaye umugabo w'ingabo za Kongo. Uracyabaza aho NEVA aziranye na Kabarebe se? Bose babaye muri Kongo mwana. Icyo gihe kandi nkwibutse ko NEVA nawe yari umuyobozi mu gisoda. Intambara z'abasoda b'abarundi ni nyinshi kabisa. Nk'ubwo se uziko no muri Somalia bagiyeyo bagakubitwa nabi bakaruka bimwiza imoso. Naho se n'ubu ntuzi ko M23 iri kwa naho n'ubu se ntuzi ibyo M23 iri kwakorera mwana neza ngo bapfa nk'abazareno kabisa. Burya nunapfa rero uzapfe gisoda, sibyo rata? Iby'ikirwana n'intambara kambirekera n'ubundi uretse kuvutsa abasivili amafu n'amahoro nta tundi tuzi tuvomera. Umunyarwanda rimwe yaricuye avuye mu nzozi ateraga kurasa ati burya yemwe intambara irasenya ntiyubaka. None se wirengaje ko abasuda b'u Burundi ari bagufi bakaba bambaye uniforme ishaje rata hari intambara zibatsinze ngo batumwe muri Somalia bayiha amahoro? Koko se ubiratekanye rero? None se uretse kuba NEVA yarakubitiwe n'abahungu ba Kagame mu mashyamba ya Kongo bigatuma aryama nabi, so ubwo ntiwatwibutsa intambara yatsinze? Ngo abasuda b'u Burundi ntibasa neza, ngo ntiboga, ibyo se birabara epo baramaze. None se uretse kuba RDF ifite abasore b'abasitiyo bazi kwisiga no koga bakamenya gusirenga ku mafoto rata ubona babasha kurasa bagatsinda? Ngo nibarebare nta bintu by'amagambo, ibyo se bivuze iki ku masaso? Ntacyo, reka nkwibwire ko u Rwanda rufite abasirikare bazi kuvura no kubaga indwara yewe n'abenjenyeri epo ibyo urabizi kandi ntibibara ku rugamba. Hubwo reka nkwibwirira aka kantu rata, ntuzi ibyo abazungu bakora mu birombe bya Afurika? Uzaperereze muri Mozambique aho RDF ibihagaze, va ku giti sha sinakarara. Nk'ubwo reba ukuntu Kagame asika mu gihe abandi bafungura umunwa bakanika ibigori na Kamenyi. We yifitiye umuvuno we mu guseka aho kufungura arawufunga ntakina. Ntacyo, reba na Kibonga wa NEVA ukuntu umwitozo wa gisirikare afatira mu mirima y'inyanya n'ibigori. Ubonye yatobya kondo akigana muhoze. Until next time. Ngingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye. Niyo mamutsi nanje ngabo mfise bashe. Sha. Iyo abari batsinga ngabo mfise. Bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Muribuka umwe ari kumwe na Elize, umuhanuzi Elize bamwaseretse. Hanyuma Gehazi ngo hewe ngwereka turafashwe ngo karabaye ngo urababona twafashwe. Elize akaraba ati ngo icompa ngo akabona ivyo mbona. Hanyuma carasenga ati Imana mwugurura amaso abone inteko dufise natwe ingere zingana. Yuguruye amaso azabona kumbe bafise inteko zirutana ziri. Abo muvuga rero ngo Burundi ngo ntibugire inteko. Arihenze cyane. Uburundi burafise inteko iziboneka n'izitaboneka. Uburundi burarinzwe ndabibabwiye. Uburundi burarinzwe. Turafise inteko. Eshe bababona ivyo mbona. Sha. Imana ishobora kuvuga ngo Mavubi genda mubarye. Mwiyicariye ga. Amavubi akabarya. Imana ishobora kuvuga iti wewe numiri yicarira hagusa. Ibuka kwa Gideyoni gabanya ingabo kuko je ndazi urugamba za kugwana. Hanyuma rero baramarana. Imana ishobora kuvuga ngo mwebwe nyene rasana. Wewe yicarira hagusa urugamba rije ganda rugwane baramarana haje. Ugasigara wumva inkurumye gusa bariko baramarana nawe wiberenga uti haleluya. Imana inahazwe mwijuru. Cendara abarundi bagize ubwoba. Mujya bw'abantu bwa shetani. Iyo babazi iconzi baba baremye ntacyo bazobimenya intambara iheze. Ndabwire haya tubabwira bike kuko mwagira ubwoba.
hajya ukwezi kwa gatandatu n'ukwindwi twaragwanya ingwano eka hasice nagwanya Imana yaragwanya ingwano abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwano ikomeye cyane nini ingwano mbi Imana irayigwana je naje sigara ntamariwe gutya c'est possible uzoca kazonyegera ndayimubwira iyo ngwano hanyuma ndamubwire n'ingene Imana yayigwanye kandi kayitsinda twiberenga hajya ukwicumi mu migambi y'umwasi nta butegetsi bw'u Burundi bwari kuba bukiriho mu kwezi kw'icumi